Yung bulan do vata mai verton na ilaw na inside out au tukon na tiko yanto kana talendi sa tungo ver mai viti vinaka vakalevu na vakaitavi tiko mai na kavi vinaka ni kua ni re tale tonga mengori sa mai tiko ngona nonda bulang into kai tala pol tambulutu ni mbula vinaka mai Canberra Nimbula vinaka mai mena matintu levu Amerika. Pinaka vakalevu na vangalala te ke mani mai na kavini kua ka rauni ke mami mai rongo i tala no tukina na matabu wale ni radio mbulan do vata na kavi vinaka ni kua. Ker ngani berani indarungai tomani tigo na ndorbe tal noa ke rauni ni ngai vakamadala te ke mani mantanga. O isa vinaka na zango polisi tabulutu au zabutu mai levu na chigino rabitaki mai kandavu kila na zango na kila italenga dono gua da tingori mai Amerika kero via zaninga va zani mai vikito kwa o kwa mai watutu o yau mai kandavu watutu mai nang dio kwa o dong gitu ia na zango polisi tabulutu mai levu kandavu kau lesi ni bosu viti talta chilo tusele Canberra iya Totoka. Sa vata manda na balabuni ngauna ni le vengarabitiki ni Canberra. o pila ke ketu migrate nga mai babu vale na yamba kirundulu karua itu migrate cara ngamai sanga ya da mai Canberra sa red ni Australia sa sini tu kina na lutu sele Oi. to red ni lutu sele do wakai maru weekend da ba binada kini tuki ka sa mai esanga tuki au sanga mai te una na lutu sele na rundulu karua ena ko city of Canberra o te au sangai sangai ketu sanga me ketu barurungi na konferensi mai viti ke cabarungi kina sama ni i apply taka se garapa na tata vitalatal sama ni bando ni rondolu kabit rondolu ka katini kandu au sangai zabuti tu mu tata vitalatal ena lutu sile mai viti ka usali sital mi kenmer betini tu nangangandre ke sini rau ni tuan lis mai viti bela tani nangandre vikina na ilavu me lau mai ki na vale na yana keni sau sama ni lisi mutu ike mutala ike ka watarati lu sile mu daga tinga nugu daga au tigo nga nugu tigo ka ya tuna ngau sa tete sa lebu sa rabe lebu sa pole ana tul sunga bulu na lini baba kosulutu na wili ni bolutu i Australia sama ni resign men nugu daga ko sangkara batu full time na daga ngo kembali mena rontulu ka tini kantuanga ungeng ka tiburi kinu kuta tapi tal iya Tolu sanga bulu na pale ni loto iyo sandina. Aparite ki sartunga na lele ni toke ngoni toke satu mai Australia. leburi tumki sa tuiki au bambot na fika turira Australia na matin tu lebun dondo ki na tauki erlang mai kina migrate mai kina Tolu sanga bulu. mm Beke mami na tu ya watu yang dibango ke mami sarunga tu tengah Australia ya sayang so tini matata tu beke mami na ken na wase na waki ni vanua i mai sanangori rampe kan ni iya ni tala no madamai ni beke mami roni saravaya di nano ni tala no na vea waki ni no ni bengarabi tiko kina au sa kerobi tala no tiko ke toranga anu yao laveti mani ona numa ni tiko i waga angai tono ko sianga o koe bengarabi tiko mai Canberra angai vatiko ya sabi naka na kena totolo kena totolo na kena tete se nduri na bima talo i una kam ni maram ni be una o yao mai bulia kam ni maram ni be bulia oh ono bula kadamu iyo todo den korea kai gori nunggu bembe na nunggu okay bembe
Ya mo talata na totolo ni ken na duri bi matalo tungo sa kai matalo tule bundo ndo tigo. Yo au na sanga ni guna ni sa rivina kana ni tu una o ki tu we. E bala tanga iya sanga bala tango na vioka ni lotu kina bunua pambimbi na lotu sile kina bunua e mudu kona tu we. Na ni darida na kena tandu mai na lotu mai viti mai tumbou. A muria mai dona na kalau muria mai dona ngoni sala e la ko ngame kina na vi bu vale vo turang ai mai lau o chat dia mai rewa roti deketi dia sara vo vuri balu nirto garaba ya arto nirto liwi ka ngai rora na kenan dia so bu na vi korkoro na vi korkoro na lutu na ndarto wala wala na history ni wala tawango 5 years after the missionaries landed in Tumbo, the whole of Fiji accepted Rokotalia is God. Rokotalia ya tuina utiwiluna kebale ira ra vigoma tungana lo tumbet salo tumai turanga. Kona kilana kalo kilai su na zabana vagambota sebera. Sangai non razaka da italatala i revo vuli ravuli mena korvuli lotu mer sangale pamadala ta kankora pango na lutu ba Kristo. Iyo yana kena lutu na iwau na kaya mbete seranga ni diamai turanga. Dona bioka ni vina karu samai buzina to kana lutu sile keir na vivu wala turang. Kasan rondro vike tu mikina. Takai lo kavang konto na bunu anda vile du bolo tu. Mabimbi mando kimamina lutu sile so kebe keda lutu sile. Eterno tu mo. Ke sini lutu sile baka it doesn't feel comfortable with us. Dinanga ni dina tu nabi mata lutu ken. Nabi mata lutu dina tu ya buta kiba binaka ya buta vici yo kenda na itauke we kenda na itauke ke silo tu sile baka matar we sen konto tal baby sen tal aike lestimento mo subit senga asa offer tua i kena ngono sanga me uza buti kina mo tal mo lesi mo subit ko sarge bi rongo dai sati untar lesi mo subit me kenda batu ya kona totolo di kena toso ya mgeza pa may namba ki rosao ti sa tulu tal ni tal koranga muria na same channel muria sa ngai teti kila bgale buni sa rongo sa chico Australia na lotu sele ka vorurungi ya konferensi mai viti iyo ya baka usando tu tal da kuni tukuni ranga tanga dio kintu tu ba buna non mai sanga pa buna non mai beten don logo tu sa ko tera mai viti logo ni lotu sele ya non tu tabi da kuni mai wele da fata birire sar ka bela tai ke bata mai wele ti gongo donga mata songo ni ngulengo na levu sigi levu iya ko bani tala non ni nugo mai te we butana lotu ki totoka kena na via waki iya mai iyo sen ko ngangori mai o via kilanga se vakadava na via waki ge vakadava ira na sange ngoli tuku mai ngoa na buku ni neke na porokaramu ya vakadava manda na duindui rakoteani na bibisau laki vakadava mbaleti ukilani o ni asali o lebu rau toka na itouke o ni toka rawa o tia sange ngoa tambili talani ngoa na ngoni itouke na kena sa vakarau ke ani nei lako na neke Ronyo ni tala no mante na tikinoya. Iya, oke na matina na via waki na vono kitu simberi vono states ke vono me kitu zara. South Australia but West Australia. Ya komandangan state kitu sa Tararao ko vono ya ndondo Darwin. So Northern Territory ke ubuka kina ya wadake vola ke ubuka bichi. Sandina. Dotalia Cairns, North Queensland ke ubuka kina vola ka dake ni ubuka bichi ya ni ubuka Cairns. Sabi na kanon lang ako may na nonda may next. So lang ang yung next. Okay na talaga. Tadi umay. Kala na dalawa may vitin ta susungi may na bubali lotu. Lang may ni bubuli binaka. Ay dasala ko Australia. Garo na lotu. Lay lotu.
Ye ningola na ya me kina Roma kina na vandra. Ina rara nyogo bu miserne ngai liwabiran to na zangi toko bugili. Konda kilatu na culture shock. Culture shock. Culture shock. Mm-mm. E vida vatana ka ya da bo sori. Ili kondo ulala tunga na tanga mai biti. E baka Dena. sori sa tawana Tawa. tanga. Eh? Na yang koni valangi kondo ndre ni kena buli mai viti. Tu after hours saki pangkarit na black market ike. Wambo to Amerika tala. Vol tik tu anabi supermarket dengan dale boli groceries kina tu kina. O tianga indo tala naka saya li kona mbai kondo viri mbai tikenda tu mai viti. Santa mai pulang alal ike. Sa sinitiko le ni vale. Sa sinitiko le ni vale. Saya lima iba na numu soko lotu numu cell group Sena numu matasinga kondo da daviwan rabitu Da tunu da kabilan ni matasinga sa isel da daviwan rabitu neighbors Sombe ka biya da kaba sona Carlos indra osega ke matenia ningo ulore lebutu sar mai yo no kake dia sa mai diriba lift ki tero do konamba ya vire ke bango sinito ikiliao sinito ikiliao Ngo so saranga revoltu tu lotu in lotu lam lotu se nei pakatawan da bunau ramai zaromba ni lindo nandrina nektaige so rasa tala ti mai ni lotu pentikos lili ke e fatu ona pa ka kai ka volento talena afekta lebu ni randu tu waki wata non rabu vale kai tatega bu me na matandra so nambeli di likwe e waka rimnada mo vicina to ngone mai vale gai rauku te gertu na non da maramara tike ta sababu na me male liki na mai tubuki na sona lenga iyo Ni talno tio minggu rupa kasama taksaran na dona talno dona nona talno siti veni ratura lain dona tosni ngauna bintanga na madango sa gerongo tiko di lako koe tarongo koe vi tala vadava ni lewe rangai baru lako tiko ani na lako ngori arle kire tiko na be masulaki sangai tuku ngono tarungi koe siti vin ratura la ngai tuku no o tala o eu sabi so takatingo na nunggung ni masu na nunggung ni masu go itu ranga ke bakau nikila ni na lindo tal na nona val ni kurus e nona matubu bale me sana kandua me sako ngani lako lango ya sabati ko na di masu ya bakani bakarita kating menggor ya na tangi toka buki enda bakila se mani Australia se New Zealand se Amerika toto batas artio nga me urada me kita ngo rele bukida endo na kaya o roni bakandinan dina tako ya na endo angor kena ka rota le ni le na bono relak untala ko mikina bango na bula ngalili ke bakai senga ni doon baka na banuer li baka minda may baka dita kikenda kina baka beto kani baka matapu bali na bulang alili sa araw ni na kuti kenta saranganan doon ng unisala isang ni datanra ni na may lakop ay sedam baka na manira na tikinaya Tabo bulang alili barangan kay sota di se ni sengan ni drakau betu biapa pada di sengan ni da lotu wa vina mai viti minda kileci su wa vina kai nagu tuna tuna kileci su rabeli besar ni da soil reviti su tinga the god of this world the blessing in this life e kota mai via so ngaga ni mastra mai viti turanga nanu nagu vale nugu zaka non so buli na ngone merawa e to ngai ka e ngona red making Australia kora kasar ngar do muslaka Sarah Sotama. Lalu Sarah said, no, I don't need God. It's here. It's here. Why do I need God again? But in the reviti shooting, Chisu al Kanimbulango, Karsini reviti to Ovio Quindin, and Yalaka, my mati, and Bocodran de Valvada. Panabun, the Trigina. Davi Rabuna, io. E so sa mulunga sarvi tisu vina katia sarvi tisu ya kwanga na mbele dili kwa zalaya kwa ya kondo relega kina aku main things rakari main things rakari bulia yo au rongo ni
ni sa pakararota ki lewer sa lakuan ni na bakingo sa tikubu sa raw ni lakuan ni batkin anon ramatubu bale. Iyo. Kila nga baka nga all programs start vango lebu na hikap sangir tu refine au ndo boita bi wale bun dona van semina mekemiti ni tal ni bi matulu tu kim bingarav ka namatin tu sangai rongo da mai sona waktu waktu tu mo bi kimame na da ya usando no gu ker tu nga para matin tu me the quickest possible way me relako mai non visit nan ko be raukin ni mi kuterile bi na lengo Iliu segete una program go after the years in they can join. Miguel lakuan na matabu bale. Yeah. Iya ke me ke visa na visa Oh, after 3 years ke makabinaka sangay zaka na nona visa na matubale sangay lomai. Yang ko sangay bien dollar babale Australia sangay invitation na criteria me meramita ko workers meron totolo mai kida na vitinani. Totoka. Iyo. Totoka bako. Tia na lako tika ningo rele buti nga na turanga se sabi tutu bata toka na wili turanga ke talanga na marama. Kora lako tika ni na program ya. Saya lebu tinga na turang. Lebu tinga na turanga. Berarti di lebu nga na taka ni turanga seng suti na taka ni marama. Ya na industri ko kawata ka mabembici na meatworks na meatworks na abattoir pauna ni mama tibul muka ungai it's a hard work saka lebu very tough kay uir na papalangi kir mata so era budi sara teman mulungu oke dan dakilabina kay na ngoni tuke sengai ka bakilay na be abattoir kedera tungo na bunor join kinan na ngonibiti to tekla productivity Santina so kordo matitunga tulung na singan na sipi kagay join na ira sa limunong dol ni ira nan sa ala ko tunga kebali na boto lebun don dua may to sa sarangan na meat industry Australia na export export industry sa to sa sara irna marama so talaga lamay meatworks usually sanga ni lebu nga korala ko chimingo na marama korsala ko chimingo irna kera irna kera kavatala na hotel workers sini lebu tu imbete ni kera hotel workers tu talaga na maram ni balang irna kapa na meatworks nga lebu imbete ni sarsi sini ndongo ni balang si Australia bisa kapa tata mo pasara iyo. Nga niti kanda to binaka na Bernadorbo Wanito okay. Iyo. Wanito kira sa lamengo iyo. Na bono na non relako tika ningo re bakata batidu kila ni Australia bono lebu talenga ibe baka na bono relaki tiko kina baka lebu. Oh na statewide so Victoria lebu ndo ko Victoria ko na ken capital of Melbourne kay New South Wales lebu Victoria New South Wales Queensland senga so ka do talenga na iwas ni rela ko may korwata na farm harvest ko ira do seasonal nga na non lama seasonal workers ya lebu nga ko ya in the eastern border so ipo pa no nga ratuki na botoas Sandina Ina katotoka baka oti. Ia, indo talang baka na kao ni via tal no takamai me baleta na nomini beng garabi me sananggori o ira na nontanguan er sangol itu kani do na kao baka sama taka tiumingo tal na bakini bula da wa ira laku tu kani gori mai na rusanga bulu early 20s kina vasanga bulu 5 bulu seda wadi waka sama taka ike na ni lewer laku mai waka bimbiti ko na daka ni turanga ko saba ka pepa mai rao ni rao na non relako reli daka na panua ni waiwai so me waka taki Pennsylvania vaya ye waka itu ko nga na baki ni bula enda kila rani rali rawata na daka ai
Andot ni Oh, kesa sibe to kan lima sanga bulia baka sa taram bibeira senga soti ni ngani tira na daka ya. Dio bada man tamai sanangori na matanggali daka bangori na embakira lako tiko nikina. Embaki ni bula. oh, ike nakau kila ni 45 years maximum, eh? Sandi na. 45 years. Mhm. Ya kor sa tabil mengo ko bulo. Mhm. Ko sa na sigo tingo sa to sa tinggal so indalo mo ibiti. Ono sanga Sa bulandalo. lima ko rendo titi. Kito Iyo. kito bi wali Ko rendo takatongona. titi ko na sa miki. Hmm. Iya. Yando na lenga Kay to dala ko sana iti ko kim hindi na. iya na zana tu na social engineering, eh? Hmm. Na non the misplaced taki. Se no menda relocate taki ndo na kauta mata ki ndo telefono. Mhm. Ko sa the tungo. Mhm. Also, it's not Mhm. through war. It's not through war. Mhm. Kaya kanda rin na ibola tambu na may liw kara bimbi may kina na Israeli mer tambili chipita. Beta na daw singa liw ya may chipita, eh. Mhm. Rabu singa na kakan na sarman tambili chipita. Mhm. Korle ya chil chipita li sarmani li ti tu sar sigina bo visu. Already tigo same thing but maybe different means, na different purpose na ni mamilang may ke. Mhm. May kami for gonna passes social reengineering ka lebu na ken advantage Mhm. itu tala na disadvantage, eh. Mhm. Sana lalamay na vi korkor okay to banda may lebu bulo Mhm. irangan ng gas na nung ni saratu banda le ratu may lebu Mhm. kay vida sartu nga tu na ah Au kani baka sama takatonggo nando na video ya ando na koro sa ato ando na mati sara labi kisini mati saranga na maramay. pare Sana ba sarto nga ya? om bulu ya tele nga sa tungo om bulu ya sa tungo Buliao kito na ando na na kay. lubing bola bala Iya. Okay. lubing bola bala bumay ng buhat tungo. Roberto Mm-mm. kito bitawalin kir to bola. Ya. Au baka sama tako kito ando na kay binaka to kina may buliani rangon langar li da kay kokomor li da kay oneta na yanu na hotel korto kaya. Iyo, Sa toko binaka to kina raso binaka da binaka. Yan ando na kay kito iyo, iyo. nui toka kino kito. Ya. Yo kila endo tali Eh, na yana disadvantage mbeka ni toso ka ya tu ngori iyo. o na ngole ani ngori na nek begitu nalak mantanga mi Amerika sa liwer sa green card mai sarangole saranga mai baka mata bu vale. Eh, Ya ando tali iyo, na iyo. ya baka nui ni tu ni na senga soti ni na me liado basarin do na ya baka me uba kasama takati kung doon na matin itu may kirisi na bonobaya saba kami saya niyo no Eh, zartunga ni sarvano ambalata niyo ira na natives o ira na saya li sarala kumai sarang lang nga kya o ira nga na butu niya sarang baka nga takatu na yan niya iyo. men for investment saralak sartunga na buku sarang nga nganji sarang nga li gaysa nga daw text taki na bono ya rasang isaw ni Iyo. text kina Iya batu ya. Oi. Heeh. Iya. Kok nggak ya tal-tal Ito mo ni na, iyo. May. saya kok kan dasar na banu nito nga nga ni na siya nga nito ya pasar na bano ya ni o tingaro ni na listali na lako-lako listali viti so ikia mantanga untuk tarongan ni tunga na baka nanano ya siya ngayon na listali viti batu ya ngayon na listali viti. Iyo, hopefully ni nagay yado na nguna ya amin da na lista liki ni biti sa natubi na katungan na ito ba kinimbula meraw ni naliraw tikina na toso na bingarabi talaga may biti karaw Iya, so, ni tos tikina economy. so may kimamitaraan ko, apakah samantaka ko na lay, kiro tumunan ito mag-grade may, kiro Mhm. sabi ni talawa beauty ni, Mhm. sabi talawa tayo tanong ngon nga ando sa rawat si kimdo kiro beach tali. Mhm. Iya,
Niaga me ke kero ngai reve vida factors kero asili reve matai rena magumbunda matai rena magumbunda sa reve nidas kenda via lako tale vici o di talenta ken karo di tale chatu mai viti sembula tio ko menda lako sa matiro roa landu ni rongase Ndina. kan do talent effect ngo na medical facilities Ndina saranga. na health service I viti ke o ngai bolimbula ra kai linga sele tu non da bunu mai viti dongan kalile sa mu sa mu Ndina saranga. sa o ka ngai bolimbula sa na magserti ngoi boli wawa ko tarama ngoi Ndina todo ko iya iyo. Walo lama ninda baka samataka iya ia kandina todo ko. iyo Ya ke over vai ke to Australia just 4 hours 3. flight away Fair enough terongan ni buka mai no sorry mulia sumangan mo la ko listal mai Kandina. Yo sana batungo neo bambu te ado na boleh levo mbeka berto na matini tu venga rabiti ko may viti men lo retali sana ngoni sala me kaku kina na brain drain me kaku ni tiko na brain drain sanga tiko ngor ko na skilled workers ser sala ko tiko may balang waka nui iya yangi iya na Ratu na kasanga itigo. At the moment, Fiji is Abubuya Binakata compared to other Pacific Islanders. They completely rely on remittance. Membula kina matintu. Ya obviti, avati umaiva ando na ngauna. Gesa sangatin go ko me develop tagana na industries may viti misa kuni banu ni bo tabang do na remittance Kono go Fiji needs remittance. That's why they're sending. Iya. Endo na nomini va matala taka te mengor tal ndona kau baka sama taka ni na ke na vital no taki baka libsar na ndona ngonea ni oira na lako ya ningur na lida kadaka e baka libu vire lako saranga me na koro e sombe ka ra senga tu ni rauni daka daka me viti en baka ni senga tu no qualifications me ra rawata na daka me viti o tiar sange e rawa na Iya. non relaku ani mera li daka na matang li daka vangori e bada vambeka na no muni rene tikino Iya. ya so with that onge do baka samataka de na binaka mbeka de andon don mbeka me daka na orientation me rao ni rekilaki no ira na matang li daka er na li wakai tabikina Oh, yeah, okay. Sabi na, hindi nga nabatakan na Meatworks, you don't need a qualification training. Lang sa may unskilled. Kaya na nakila within couple days nga weeks, they can pick it up. Kaya yan, ililito na boto may viti kwa meda kina kinabuli, do tuya na boto may nasunu. Kaya bale na Meatworks, you don't need second into na kind of formal training man da ko kila formal training ko kaya ko rotori kina na karo ay ba matin bul makaw lang mo ka ba mate tu nga na numuitabi timbangay ko na musu ko ndo na all day sakay tu ko musu ko na ketera all day iya unskilled ya ina nga sakay nakapati ko na matin tu meraw kina ni recognize taki sakay introduce ta kan don certificate level certificate 3 in Meatworks Meraukin ni rerote, meraukin ni vision non revisa to become PR. But on the other industries like Kera, they have to do a certificate 3 in caring from Fiji. Ko offer tigitigo pakatalaki na hotel and catering. Iba kinabaya ko roya. You need to have some qualifications, Sindali lang ito nga may nakor sa lang sa mo Kera. Iyo. Sandina. Ndo talinga tal no takati ko mebia o waseti ko mebia na vida na bula sauti na nungu bak tarong tungo na bada vir na lak tingo li daka anga itu no ko na ka salo re tingo sa tu ko niti ko vir na mai mera laki baka le fomo ke baka ku nei ni rada daka tiko baka mateni tu mai viti sara daka rautiko e sa senga ni turi na non replication mena baleta na daka na Australia kona prokaramungo endi na beka ya Oi, oi. Siyang magnitor kayo din. Then din lang ba? Kaya siyang, fakila, so na,
Sana kasi muli lo mengo. So da sarama matintu. Baletangona ni Kana ngone sa. mai na kor da ka sarchiya na Eh. da sarchiya na office ni nek. Mm. Eru da ngone mai na kor da sarchiya na office nek do talangon rungun rutuma. Mhm. Kimi kini lalu satu go. De sa ngai kinda vingona ni rasa lako tiku mai o ira kar sambu daka rauta mai viti kangandre vi na non venga ravi na tos tos mai viti ko ya satu ko ngon mo ko senga sa artong ke yanrang ko na matentu sa tu ko ningon ya o ira kar sa daka rauta ka baka matenitu ser sa daka vinakatiko Ira mer esana senga ni bakatarai mer na bakalefo mo na neke. Vamos, Denda ka. iya. Vinaka bakalevu tal poliasi tombolutu do tal bek na kau ni via wase mai ni berni mai lava non vital no ene kavinikua. Wala ka ngabi morta ni siamo lenga ni kitu lutu silena vi mata lutu kevi kitu sa da ti me kitu me vitor linga ta kana lenga ngoi na lenga ngoi it's a spiritual warfare. Dina. It's a spiritual warfare. Sa ngandri sarakin na matintu ke bi sobara kari lavo no that's not the solution. It's spiritual warfare. Ka ngandri tu kana vi musulaki ka sabi ba mo taltunga ini na buno lebungo Amerika community no San Francisco we. San Francisco, iya. Oh. Sa ba mo ni sa ba vina vale buno ni sulia na ngauna. Bumay tabi bumay varoro rata tu na mutu program. Kani marau. Ando Vila kati tu na itala noa mai na ve sai vuru tali so menda mai bulang tikina na leni matu baling na radio bulang do vata. Vinaka vakalevu sa lolo matuiani vakanduni vinaka na dona mbaki bongo. Iya. Oh? Ni vadengo. Au sudah kemni. Sa manu ni vinaka tu yani. Oh, vira valeu. Ni mo toka. Vinaka